welcome back to my channel. Richo lagi ye. Tiring nga nami nyam chung kyobo shamba chi la ro chi ka tugi ye. Tiring ni don ni shu chinda chungi tse ni tsapshi Christmas Eve cha de ye. Tiring gi ni mo di nganze payu pogra chashilin shija SOS ne charlong chungwe chukama tendar gi bu Lennox namse tendar kurang gi birthday cha de ye. Kurang lo choksum handa tiring lebgi ye tiring takda choksum cha de ye tiring lo choksum gi birthday dila ni nganzu kurang gi ngala inde phone lemni nami kyo chigla rokba chiro nang la ni diresin khabar lepsung diken gi tiring phawni gi ani nami nyamjung kyo chigla rokba chiga dugi yes la ni o digi vlog yi hai damanda de chana chi nyole ye nda pugu dawa ge ki che do ani gudong che court che dana sing hamgo on di chaga nyole ta dugi da 부부이 제도 아니 고동당 코딩이 세트 레샤 리페하고도 전다디 어머니 제도 디체 다나신 아니 부부 준비 제도 함고 진유예요 함고 빼하고도 디 뭔가 제도체 안딜라니 장마 세트 부부 제도 고동이 다나신 코트 아니 골라 코에 샤모 다나신 아니 클라스에 갑라 디 딜라고라 냅킨 플러스 이거 냅킨 디 보이는데 제 상마 야고도 빌라 딱 보고 나와 계획이 체도 아니 단단남 장마 여두 그 나와 계획 지금 남 장마 여두 가랑 안 저기 단다 페더기 자켓 다 보고 체도 대신 여기 한디 빼하고도 전달되다 아니 아바 아무로 가지 마토当时这他们看了看咱们原产业 shopping， 当时能得了这个月。不知道了。Ali tinse sama ali एकदम मिलाएर गर्दैछ tinse ali mina पछि पनि त्यो त नेक्स्ट टाइम पनि हो अनि सिधो केजा लागि दो तंगिन द सुमग्या चा लागि संगमा दोम्ने tinse sama ali पछि पनि फेरि आउँछ नि तपाईकोमा हैन मेरो फर्स्ट प्राइज भनेको त हो नि त्यो त हो तपाईले भने हो तर बनीको टाइममा बिहान अलि यसो 300 सम्म त अब के भएर है पछि पनि आउँछु तपाईकोमा बिहान सिधोङ केजाने त या सुमग्या चक्यो सिधोङ गप्जेल लागि तपाईँ छ नि 5000 हैन 500 हुन्थ्यो हैन मैले 4800 मात्रै गर्दैछ हो ल अनि अब कति डिस्काउन्ट गर्छ होला 100 ला 100 गरौँ ल ठिक 4700 गर्दैछ ल अनि सिधोङ तुङ्गेला त छुसुङ त बेबीगी छेदु तुलो यो दला सिधोङ तुङ्गेला ची नि सुम 시 nga ची नि सुम 시 nga 뭔가 동치 되게 또 백인 같은 거 시동 둥결라 수 야 아니 나단다 너미냠 조경이 나라래 돼요 아니 그런 나라래 단다랑 냅니다 까마 나스 도송 근데 아니 강에 여외 낭 빨라디 그런 민라 샹가다이레샤 아니 그런 로 십지 샹가래도 샹가다이 다나신 그런 기 산다 민라 아니 데라 안질리 레기도 안질리 모랑 로 숨주레샤 다나신 아니 그런 얘기 범어지 종샤 범어디 민라 라스미레샤 라스미니 한다 나와 게 아니 단다 부부 한다 나와 게레샤 아니 단다 먼저 샹가다이기 나랑레니다 단다 샹가다이 그런 로 십지 샹아 그런 로이나 강바 네바레샤 강바디 요라타 와이나 그런 강바디 이냐마 타이포드 라이스 나니 아니 강바디 인데 차르샤라 한다 봐도 디 그런 중드니 그런 데다 강바 차조레샤 타이포드 라니 강바 네레샤다 그런 이 강바 체라 강바 직 노멀 체 직디 노멀 마샤로 강바 우리레도 아니 그런 라 데시시 개비 그런 라 티바시 당기 샹가다이 तपाईँ कसरी घर चलाउनु हुन्छ यस्तो अब बुढा छ तपाईँ छोरी छ तपाईको बुढी छ हैन तपाईले कसरी अब घर चलाउनु हुन्छ यसो हामीलाई यसो सुनाइदिनु न अब के भने अब मैले सानो बाटोमा सानो जडीबुटी पसल लाग्छु हजुर अनि त्यहाँबाट अब 2-300 आउँछ अनि मैले सबै सामान चाहिँ मैले चाहिँ बियर बियर सबै सामान किन्ने चाहिँ मेरो जिम्मा छ
अनि त्यो सामान मैले ल्याइदिन्छु अनि यसले चाहिँ पकाउने र चुलाउने मात्रै काम 야, 나 먼저 난다 샹가르다이기 제시지 겨와이나 샹가르다이 쿠랑 로 시기 샹가레도 다나신 쿠랑 아니 총로지 라나 쿠랑 다데스니 메데다 자디부디 라기도 하면서 메데데 쿠랑기 레스니 녀체 아니 쿠랑기 종기도다 디르샤 아니 찰라 쿠랑기 웨트 메신 딱 킬로 캬라로 킬로 캬디 쿠랑 찰라 파겔라샤 미 kilo kya chene yang kurang gi di dinma yang pesha tes solgi durwa shangar dai kurang ani tezo chera chongge tezo chera tezo di chudo somring redo kai na ko nima ningang ko pagela teimi do shangar dai kurang gi ani saja chera langa thangdom ro jela ni chi khangla kore chala di de me di zong an ta na shin sorgala ni chala kilo kya chera o di shagi do kurang chudo somring la ni koi 총알 라고라 당동디 방기 잘라디 총디 고체 dimma kurang chusum jala kurang nangla lendi dusla deshidi tawanashi kurang gi sanda anjali gi desheji gyawaina anjali morang lo sumju desha lo sumju indu gala ani morang anda migi testi ani chigi thongi medu anjali morang kai relana anjali morang gi desheji gyawaina anjali morang sadu gablada anjali morang la chi menang la shore la ishidu menang la shore ni ani tongba gi nadi test siksha ro antana shin mig di test ni nda thong me ji ni cha sha ro antana shin kurangi la puchik chongsha puchik di danda ming la lashmi la gi du pomore sha pu di namgyu dang pu midaji re sha khana pu di de se jawa na kurang ro ina morang ro ina dawa twin la cha re la du 간질라나 나와 굴라 차로이나 부고 되게 말해 라이지 안들레지 암지긴데 대신 잡샤 다 야나 아말라 냥가 야나 부글라 냥가 대신 나 뒤라 인지미지 까 델레버 치고 레라네 부고 된댔으네 다 간다 네 미동라 여러와 부고디다 남기기 부고 나신 민도다 대시야 수포디 준주로지도 먼저 이때 지게라 남기 부고 있나 대시 나와 길라야 오스 첨부로 통기에 랑랑 로이는 근데 뭐 몰랐다 와이나 대시야 라시미 부고 준주디 पे चुंगजों रेशा अहिले अब यस्तो अहिले स्थितिमा तपाईलाई अब व्यापार भन्न दोकान अब यसो खोलेर जानु हुन्छ नि तपाईले कति यसो हुन्छ नि अब यस्तै कति आउँथ्यो दिनको मैले अब त्यस्तै अरे अब दुईटै अब वेटर अब आफ्नो जडबुटी गर्दाखेरि 200-300 रुपैयाँ कहिले 400 रुपैयाँ त्यस्तै आउँछ अब कहिले अब 200 रुपैयाँ पनि आफ्नो चित्त बुझाउनु पर्छ हजुर अब 300 रुपैयाँ आफ्नो चित्तै बुझाउनु पर्छ ए कहिले आउँदैन होला कहिले त धेरै भयो भने तपाईको 100 रुपैयाँ चाहिँ मैले दिनको चाहिँ दिएर हुन्छ ए भनेपछि एकदम गाह्रो रहेछ अनि तपाईको अहिले यस्तो अब सबै तपाई एकजनाले तपाईले भ्याउनु हुन्छ कि अब भगवानले चाहेसम्म चाहिँ मैले चाहिँ म पहिला भगवानप्रति नै मैले आस्था राख्छु भगवानप्रति नै अनि के भने भगवानप्रति आस्था र उहाँले चाहिँ के भने मेरो अब जुन पसलमा चाहिँ उहाँले नै पठाइदिने आफूले चाहिँ आफू त खालि एउटा मात्रै बेच्ने मात्रै हुन्छ अनि जान्दा चो शंकरला नि छमा के छमा छोङसुङ खुराङ्गी नेतान छमा शेसुङ रो नेदान दि शेसन त मोरङकी खुराङ्गी सान्दा अंजलि लके जस ठिगी अंजलि मोरङ लो सुमजु रेशा अंजलि मोरङकी अनि खण्डेस निमा हटे जुयो देखे जसि अंजलि तपाई दिन कसरी बिताउनु हुन्छ तपाई यसो बाहिरतिर कामतिर जानु हुन्छ कि कस्तो होला म बाहिर काममा जान्दिन हजुर बच्चा सानै छ घरमै बच्चा हेर्दै बस्छु खानापिना पकाउँछु लुगाफाटा दिन्छु यतिकै दिन बिताउँछु ए तपाईको खास यो अलि समस्या भएछ नि अंक चाहिँ त्यो कसरी भयो होला यो सानोमा आगोले पोलेको सानो भन्नाले कति वर्ष थियो त्यति 6 वर्षको हुँदा 6 वर्षको हुँदा हजुर ए तपाईको यो अर्को चाहिँ यो तपाईले एउटाले काम चलाउँछ अहिले हजुर त्यो एउटा पनि अलि टाढा देख्दिन अलि नजिक अलि धमिलो देख्छु तिरिङ दोसौं दिला चिदाङकी अंगजकी दला मोरङ ताङ शंकर दाइ ताङ अंजलि खुराङ ला नि
부 준주시도 범어 니체도 함고 진여유 함고지제 함고진여유 다가나신 아니 부고기 체도 만족이 돼 구동 직당 꼬르치 딱 공가차도 요래 나 남시디 공가차도 남시 장모인 또 부고기 체도 공가를 체도 되대 딱 부고 마차나라니 꼬르 직당 구동 정보 진여유 다디 배 정보 요래 구동 나로라 뿌레 구동 배 정보도 되지 대행 여인이 디 여트생 कारण के हो भने हाम्रो एउटा विदेशमा हाम्रो दाइ एउटा हाम्रो गाउँले दाइ विदेशमा बस्नु हुनुहुन्छ उहाँको नाम हो कर्मा टेन्डर उहाँ स्कटल्यान्डमा बस्नुहुन्छ कर्मा टेन्डरको छोरा अनि नाम चाहिँ के हो भने लेनोक्स नम्से टेन्डर उहाँको छोराको नाम हो छोराको आज बर्थडे रहेछ है त्यसैले आज उहाँको बर्थडे चाहिँ एउटा घर एउटा समस्या भएको एउटा घरलाई यसरी रोजेर हैन यसरी अब सहयोग गर्नुस् भनेर हामीलाई यसरी भन्नुभएको छ है त्यसैले आज हामी यसरी आएको हो त्यसमा आज हामीले के किनेछ भने अझै भन्दै गयो भने यहाँ छोरीको लागि हामीले यसरी यो टावल है टावल टोपी सबै हेर्नु त तपाईँ यता सबै सेट छ है पेनहरू छ हैन अनि फेरि मैले के लिएको छ भने अझै छोरीको लागि अहिले जाडो भरेछ हैन यसो छोरीको लागि एउटा हुन्छ नि फेदर ज्याकेट आज मैले किनेको छु है यो छोरीलाई ठ्याक्क हुन्छ होला भन्ने म आशा गर्छु हैन यो छोरीको लागि है बहिनी हुन्छ कि यो छोरीको लागि हो धन्यवाद त्यसै अनि हजुरलाई आज एकदम खुसी कुरा के छ भने तपाईहरुलाई अहिले मैले के दिएको छ भने यहाँ उ दिएछ नि के भनौं लुगाहरु दिए थिए नि आज चाहिँ हाम्रो के हो भने थाहा भयो नि दाइले थाहा भयो कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 र 800 रुपैयाँ यहाँ तपाईलाई यसरी म दिँदै छु 41 र 800 रुपैयाँ म तपाईलाई यसरी दिँदै छु तर हाम्रो पैसा पाउनेकोमा हैन तपाईले कति पाएछ भने 46500 पाएछ तर यहाँ 41800 म तपाईलाई यसरी दिँदै छु त्यो दिने चाहिँ खास हुने त मैले 46000 तपाईले दिनुपर्ने हो तर मैले यो कपडाहरु किनेको सबै तानेर यसरी तपाईले अहिले 41800 रुपैयाँ यसरी तपाईले यसरी घरमा समस्या छ भनेर दिन आज यसरी आएको छु हैन तपाईको दिने चाहिँ के हो भने आज चाहिँ हाम्रो विदेशमा बसेको कर्मा टेन्डरको छोरा लेनोक्स नामसे टेन्डर के रे नाम लेनोक्स नामसेल टेन्डर को छोरा उहाँ छोरा हो छोराको बर्थडे रहेछ बर्थडे चाहिँ तपाईलाई यसो घर एउटा समस्या भएको एउटा मान्छेलाई यसो हेरेर दिनु भनेर मैले आज यसरी तपाईको घरमा यसरी आउने हो उहाँले के भनेछ भने उहाँकोबाट 300 पाउन्ड पैसा तपाईलाई यसरी दिनुभएको छ 300 पाउन्डमा हाम्रो नेपालीको 1 रुपैयाँ पाउन्डमा कति हुन्छ भने 155 आजको दिनमा यसरी 155 हुने रहेछ त्यसै गरी हामीले जोड्यो भने 300 र 155 जोड्यो भने 46500 रुपैयाँ यसरी आज पाएको छ कर्मा टेन्डर दाइले के भनेछ भने यो पैसा चाहिँ सक्दोसम्म हैन अलिकति बच्चालाई पनि यसो खर्च गर्नु होला भन्ने उहाँले अनुरोध गर्दै थियो अनि तपाईले हाम्रो कर्मा टेन्डरको परिवारलाई के भनेछ कि मेरो घरको समस्या परेको हुनाले आज मेरो छोरी बुढीलाई म आफ्नो पैसाले अब पालिरहेको छु अब 300 पाउन्ड मैले यहाँ पाइसकेको छु कर्म टेन्डर दाजुलाई पनि मेरो धन्यवाद गर्न चाहन्छु
र उहाँको छोरा लाई पनि मैले जन्मदिनको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले यहाँ 300 पाउन्ड पाइसकेको छु र अब आफ्नो यहाँ समस्या परेको हुनाले धेरै समस्या परेछ र आफ्नो छोरा के भने छोरी बुढीलाई पनि मैले यहाँ पालिरहेको छु मेरो दिनको पहिला मैले 600 कमाउने ठाउँमा अहिले 200-300 मा मैले गुजरात चलाइरहेको छु र आफ्नो समस्यालाई पनि चलाइरहेको छु। अब उहाँ दाइहरू आउनु भएको छ यहाँ र उहाँलाई पनि सधैँको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मेरो धेरै मनबाट धेरै खुसी गरिरहेको छु तर मैले समस्या धेरै उहाँले सङ्घाल्नु भयो र म चाहिँ आज यही उहाँले दुखी गरिबको लागि धेरै सेवा गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई सधैँको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। रिङ हजुरकी नामी न्यामजुङ ददेला pala kurang nang power laura pala kurang ni kangba desni nima chungdu ni kurang kangba de gyönje chawa tang na shin kurang gi sanda gi ani chungdu ni lo thokabla ni mig de thola chai de mig chik thong ching ma thong de nami nyamjong chi la nga zu gi de des itring de la pon sumya des nami de la changma changyang ani pesha chi de des phuye di phuye di tring khari de la na bugi batte gi an tring de Restangi US lan shui ani pe khau chung sung khurang so nami la nga de string de la lep de charni rang rang chi khan la ora da chi lo teo ro shu chung sung khan la nami chi la kang ye yodu la chi kha kom de chu lo na ki bo ro chi do ngarang ro ina de pe ya bu shu chung sung na so ani thardin de la da drink ki ngan so nami nyam chung kang ye yo di na la drone video jam ne ta char sung di insan dang da le te ye an ngarang chu gi tu ta du chinor ko so kyam gu ru mu chi cho ne ka lo phe gi re ka lo phe ngan so la dar chi di ke chum bu re ta na shi ngarang so le ga khari chi ye na jang po jang sha che dang ani chuma ma she di ngarang chu gi la dar di yang mu thu ni chi ro nang lan da rang lan ni ju di ye